Dem baş temaşevanê nêja ez Şermîn di van rojên karantinê de ji ber koronayê ku demekî xweş em derbas bikin em dîsa bûn mêvanê we. Îro mêvanê me hunermendkî navdar û ciwan Berfîn Aktay ye. Hevalê Berfîn tu bi xêr hatî bernema me? Spas nav xêrê dibin her hebin. Hevalê Berfîn ez berê her tiştê dixwazim pirs bikim jiyan çawa derbas dibe li aliyê we rewşa te çawa ye tu başî? Ez bi xwe başim û başiya dost hevala dixwazim. Wek her kesiya jî di nav malê de me. Di vê pêvajoyê ez hatim ba malbata xwe ez piçek bişansim ji ber ku ez derdora min zarok hene piçekî sebra min tê. Ji alî veskê xweşim. Nav malê de me xebatê xwe nav malê de dikim. Me navberda ji bo gelek tişta. Lê divî wextî de eya ji destê me tê tiştê ku em karîbin di nav malê de bikin em dewam dikin. Em sebra xwe bîş dîtin. Hevalê Berfîn bi rastî hunermendê me hemû ena li malan û hondirê malê de dixwazin tişkî bikin li ser medyayê civakî. Em ê ser wî xeber bidin. Li belê ez ekî jî dixwazim pirs bikim ena ser mûzîkê tu hîndina karî ena godariya xwe bikî tu bi tenê û tu nava vî demê de rojê pêşa roja da tu dixwazî çi bikî tu çi difikirî? Ji bo pêşerojê newsa? Belê. Ya rastî ez planê wisa hertim demê pêş ez nakim. Di nava vê keliyê çi destêm tê ez vê dikim. Ez zêde plansaziyê pêşerojê nakim. Bes çend xebatê min nîvco di destê min de hene ez dixwazim wan xilas bikim. Ez wana qenebê biqedînim ku nevî nemînin. Xwestekam ew e ji bo ana ez karim bibêjim wekî din ji bo xebatê xwe her çi qas ez dixwazim li ser xwe tişna zêde bikim wek her kesî em na li ser fêrbûyîna ilim de em bêjin a muzîkê de bi çi awayî be bêtir xwe tê tije bikin wek hemû muzîsyen û hemû xebatkaran ez jî vê nadixwazim wekî din plansaziyê min ên pêşerojê zêde tune. Belê fam kir. Hevalê Berfîn bi rastî em tezanin tu hunermendkî pir navdarî. Li belê em dixwazin godariya te bikin. Berfîn Aktay kî ye? Belê. Berfîn keçeka ji nisêbînê ye. Ez not û duduya de ez nisêbînê çêbûm û heya 20 saliya xwe jî ez li nisêbînê jiyam. Li wê derê mezin bûm. Xwendinê xwe min li wê derê kir. Ez keça bavekî karker bûm. Karkerê înşaata bû bavê min û di heman wextî de kar û barê muzîkê jî dikir dinivîsan. Hem bi şano re jî alaqedar bû bes bêhtir dilê li ser muzîkê hebû li malê tembûr hebû. Loma piçekî min ew gavê yekem ji bavê xwestin. Bi bandora wî û alîkariya wî avê xwe pêşî min avêt û çend xebatê pêşî wisa piçûkayî me çêkir konserê piçûk çêbûn nisêbîna saziya çand û hunerê a mîtanî vebû ez bawerim 2007 wî wextî bû. Çûn hatina me li nav saziyê çêbû. Li wê derê komeka jinê ava kiribûn di nav komê de ez yek ji wan ê piçûk bûm. Ji min piçûktir di sê kesê din jî hebûn li bê wana ez ji wan piçûktir bûm yanî û av got tembûrê dixisê tenê ez bûm. Di nav korê de demek dirêja me xebitîn û xebatê pir şêrîn jî derketin pir xweş derketin pir wate derketin vatiyekî jî xweş derket. Pişta ez derbasî 2012 derbasî Amedê bûm. Li Amedê jî li Akademiya Çand û Hunerê ya Cegerxwîn min 3 sala perwerdehiya akademîk a muzîkê dît û di heman wextî de a zimanê Kurdî û em bêjin dîroka muzîkê a teknîka muzîkê, teoriya muzîkê li wê derê me dît û di vî wextî de min hem dest bi perwerdehiya tembûrê kir ku ez bidim wek mamostetî min li wê derê di 2013 pê de min dest mamostetî kir û
2013 de ez derbasî deheman wextî de hem li akademiyê bûm hem derbasî wek korîst li orkestra heskî bûm. Li wê derê çend proje me çêkirin ez nav de cî bûm. 2015 dawiya 2015 êdî ez derbasî stûdyo bûm. Li stûdyo wek asîstan ez xebitîm. Ji ber ku pir min hez dikir kar û barê stûdyo ez pêk bibim. Li ser wê qadê sinekî xebitîm 2 sala û arastî piçek kemasî min xwe didît ji li ser teknolojî, li ser teknîka muzîkê, teoriya wêna. Hîna kemasî hebûn û wê demê wek mamostekî ku alîkarî bike tune bû ji ber ku ev karê teknolojî yani. Heya ku mamostek nebe yan tê pir hêdî bimeşe yan jî gerek tu pir vekirî bê û zaroktî tu nav de bê tu kompîter û alava baş fêm bike heta got tu zû kevî. Loma pêdiviya min çêbû ez derbas 2017 derbasî Stenbolê bûm zanîngeha Stenbolê ya teknîkî beşa teknolojiya muzîkê wek sound designer ez derbasî wir bûm û hîna jî perwerdehiya min li wê derê berdewam dike. Belê, belê, gelek spas hevala berfîn. Li belê ez dixwazim bikim bîra temaşevanê me ew geme temaşe dikin ez dixwazim ji wan zî ser vî vîdeoyê hevalê neja hûn karin vî vîdeoyê parî bikin ser medyayê civakî ku bira bigîje hevalê dinya zê me bira godarî bikin. Hevalê berfîn em ê berdewam bikin lê belê em karin stranekê godarî bikin. Belê sersera Belê, gelek spas. Strana Sûriyaz van roja zêde li ser zimanê min e û demek nêzê min par vekiribû goz wê car dîj were bixwînim. Gelek spas.
Bu tefrika demançı berdarayı konunç. Bu tefrika demançı berdarayı konunç. Reçe dine dolazı meşya meşyamaz. Reçe dine dolazı meşya meşyamaz. Kavlem meno yaranı elha ote soryaz. Kavlem meno yaranı elha ote soryaz. gelek spas saat xoş. Abi malatava. gelek spas. اول برفین پیشکیزه دخوازن قلا براسته سر آلبومو و سینگل بکن. از باورم من ببورنه چه دو مثل که یوتیوب مذکر آلبوم من ندی راسته همو سینگله ادبیم قی باورم راسته پیشکیزه قلا وان دخوازم کم یعنی آلبوم و سینگل چه جدایش بوده یعنی کیجا daha rahat ez bejim brasiş bu hünermend ki rahatış ki rahat ne leveli ali albümü u ali single eti çoğu mezet ki ez bir fikre merak ettim. درخستنا برهما yani بدشکلی مرو دکاره لبنره یک جه داهلا افراندنا و پاروکرنا برهمه و آد بچکی تجاری. جبر mesela آد تجاری هم ام بیجم باره و جدایه yani single و albüm جه باره و جدایه ام بیجم گرانیا و جدایه زحمتا گود ده کس جدایه و single جدایه حيانها من albüm در نخست صدمه من اکی بچکی آبوری بو مبتنا سری خو من نکاری بو از albüm درخم بس من دنوی ساندن جبو من نخم بو بس albüm من هنه آنتوننا از چیکم چینکم نخم بو من دنوی ساند و من دسترا بس من پار بنکرن وانا از بندمم حتى دالي فرميد از هندشتا مثلا او جبو ما في ستراني از السرخو بونينم وبين سرنا بخو جبو قنب هو بشتي غاز جبي جياني توم لدو من نفسكي هبه من دا سكناندن لي دالي ابوري ده هو مگو جبركو من سر حدود بنكر من دا سكناندن من دا سكن ده ايرو دسبه ده ايرو دسبه مخابون حيانا طالوغ بو بريا كورونا هبالك جبو اليكاريا درخصنا البومي خاص اليكاري بك واستوديو خاج مره بك يا راس مدس خبات اكر بس كورونا هات او هبال استوديو خاج قرت تشو تاني سترانك ما قيد كر اوجي هكا ام جدور و دخوازن خلاص بكن جمره اشتدشينه از بدري ناو مالي قيد دكم جير دشينم من جي بريارستان گواز ايدي از سرخو بيرنيشين مزنه بجم الا هذا البوم درخم دنا مالي د تشج دستي من به يك از درخم بندا تشتكي زينا مينم يعني zaten وقت بيمان من بست شركة كيرا لهبنا كريج برا كاس حرتش تي بخوتكم بتاعك زحمة تروسا أزدبي مثلا بلا برودكسيون عالم عايدم به أرانج عايدم به أم بيجن أمور عايدم به فوكال عايدم به سبجة جراند به بس تيجي بيسألي سريم لحتى الزانم بقو جمر به كسر خبير نايشينه آنها من دست بکردن مثلا کرونا ایجاد جرا ام دبیجن آلیوانی ارینیجی هنه پوزیتیوجی هنه من دست پیدا خواه کردنه بلکه از وقت آلبوم در نخم یک درخم پاش بلکه از وقت آلبوم کی چاپ بکم مجبو خاطره آنها خباتك وصازدك بله هول برفن براستی زحمت آلبوم کی جبوی هلا هنرمند مرا براسته و پیچکی daha امزانن حسن ننه
ji bo nêwî em me pir baş fam dikin. Li belê tu bawer dikî ser medyayê civakî da em keva meze dikin îro hunermendê me hemû ser medyayê civakî da albûma fîzîkî her dem dibêjin qediya hîndina. Ser medyayê civakî da tu bi rastî navdarî gelek te pir godarî tezî dikin. Tu bawer dikî tu karî ji me re bêjî erê ez giştim evê me temaşe dikin ez ji wan re tiştekî baş çê dikim. Tu karî tu vêya dibêjî ser medyayê civakî da? Hezkirin û ew kîtle ji bo min cihê kêfxweşî û şanaziyê ye. Bi rastî ez bejna xwe jî ditewînim. Bes min ti car ji xwe negot ez bila kîtlek wisa çêbe meriv ji min hez bikin û min guhdar bikin. Ti carî daxwaziyek xeyalek wisa bi min re çê nebû. Ji ber wenekê piçekî min xwe dûr jî xist arast bêgotin. Min xwe xist mitfaqê min got bila ez ne berçav bim ez li paş bim min ji popîlîteyê hez nedikir. û hîna jî mesela ez naxwazim ji bo popîler bûyînê ez gava navêjim belkî ev ji ber kesayeta min ez nizanim ez fedî jî dikim wilo li min nemêzin. Yani min bi zanebûn ev nekir û ez ê nekim ji bawerim. Lê dîsa jî dema got peyamen wisa ku karê te erê dibînin li pişt te derdikevin kêfxweşiya xwe tînin ziman min kêfxweş dike ya rastî. Lê ti car ez nabêjim na wisa ez giham vê astiyan ez negiham ez tiştek ti carî min tiştek wisa negot. Belê. Belê ez dixwazim piştî ser müzik bi rastî alî teknolojî da zî xeber bidim. Îro em keva mêze dikin. Tu tembûrê lê dixî? Ez wî zî ji te pirskim û başqa çi lê dixî? Bi rastî bi ser YouTubeê me pir tişta dî. Lê belê ez navê wan bizanim. Enstrûmana min a sereke tembûr e. Belê. Em yani min bi tembûrê dest pê kir. Belê. 5 saliya xwe min dest bi tembûrê kir. Ez 5 salî bûm strana de lorî lorî milê xist ayêkem de lorî lorî. Yani ez bûyê mezin bûm ez bi tembûrê mezin bûm. Bes hêdî min xwast ez çend tiştê jî biceribînim. Dilêm hertim li ser wê veyê. Lafta min nû tevlî min bûye. Hevala minî nû ye ew jî. Yani nêzî dimeha ez pêre mijûlim. Pir nû ye. û ez pir kêm gîtar zanim. Ez xwe nabêjim ez gîtar jê nekim. Yani ez dixebitim li ser wana bes tembûr a min e esas e. Yani min yan flût jî ceriband, keman jî ceriband û ez piyano jî kêm hemû jî kêm in bes a min ez nabêjim ez tenê tembûrvan im. Tu bi xwe hewîsî rast e? Yani tu bi xwe bixewîsî her bijî. Belê li ser tembûrê min perwerdehî paşî dît. Yani em bêjim 5 saliya xwe dest pê kir ama piştî ku ez derbasî cegerxwîn bûm li Amedê min 2002 min cara yekem nota nas kir. Belê. Ji wî çaxîpê de ez hîna ji mesela ders distînim jî mamostemî taybet hene ez hîna ders distînim aniha jî yani aniha na ez ji ber korona ez nikarim. Li Stenbolê mesela min kargehek vekir beriya serê salê pê de min kargehek li wê derê vekir ji bo va perwerdehiya hem ji bo xwe hem ji bo derdora xwe. Bes aniha ka ji ber ku rewş bi vî rengê min atölye girtiye. Perwerdehiya min bi xwe jî dewam dike û perwerde didim jî. Enstrûmana sereke ew e. Belê, belê min fam kir. Bilê belê te got tembûrê dixim, gîtarê lê dixim û pîç erkekê enstrûmankî zî piçûk hebû. Min wî zî dî. Ser ew navê wî çi? Çawa? Sazcû. Enstrûmanek ew pir baş rastî. Koda cümbişê û milê tembûrê bi hev vekirine. Hinek jêr dibin tarcû ber ku düzen em bêjin ew nota akor sistemî em bêjin sistema akorê wek tarê dibin tarcû lê bêj ber ku milê wekê tembûrê hinek jî jêr dibin sazcû. Ez dikarim wisa bêjim esas ew enstrûman yek mirov ji hev cuda nake.
انسرومانه بمزرب از دکارم لیخم یعنی چی به اود جیده به و ام بیجن لافت ذاتن جبرو از لیدچم ایگو بمزرب لیخن از کارم بیشا لیخم اوق مالباتک ام لیدناره یا مروبج مرز مثلا جورا جی هی آدیوان جی هی جورا هنه چند شکل تنبوری هنه مثلا اکن ام بیجن وق دوزن هنه او جهب جدانه يقو بمزرعة بيز دكارم ليكم بله 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 هولی پر تشکی پر راستی جدایه ام تنی گودای دکن دنگی وانج مرا خواشته براستی ام پر başını zanın hun daha پر başsan lebele denge on پر خواشته براستی از او بیجم بله اولا برفین ام کارن حبی دا استرانه که گوداری بکن işte بله گلک سپاس demek nezde mademozan jnam koç kirin yek Said Yusuf bu yek Said Gabari bu az iro yek Said Yusuf yek Said Gabari strana ki bejim strana Said Yusuf ben haj min gotu bu az jadi boraj bejim belle serşava گلک سپاس ساعت خوش هوالا برفین مرحبین مالاوان تکسابین گلک سپاس براستی پیش که زیاد خوازم قلا تکنولوژی هم بکن دمانو دا تکنولوژی و موزیک به هف دا پر تن خبتاندنه وی روشی چه دبینی موزیکا کلاسیک و الکترونیک چقدر جدایه
موزیکا کلاسیک ام نبیجن دم بیجن موزیکا اکوستیک از باورم تچرو صادقی یعنی انسترومانه اکوستیک نه گویی وان ام خوزایی دبیهیزن و انسترومانه کل سر کامپیوتر تن آواکرین یعنی بشاگواز دخوینم ساوند دیزاینر دنگ ام چه دکن yani دناv کامپیوترده و به کلاوی میدی اموانا دا آفرینن bu şekli هيا لسر بنا هنكس جبرگو دخوزایی ده وان دنگه چکر نابی هیزه لگر نابه ارینی نابینه بس هنكس جی جبرگو او هندنگه کو نابا خوزایی تجاری نکار ببهیزه نابا کامپیوتری ده تی آواکرن بهتر حزدکه جبرو نکی وقت آلید در تکه فعلی و هنكس هنه جبه حزدکه هنكس جبه حزدکه نتشتكو ساهیه آن هاگه گو مروف بخوازم موسیقا خو بلا بکه آن قید بکه آن بگینه جیه کی مجبوری تکنولوژی بکار بینیم آن ام بخوازن هن تشتاته تبلی هف بکن تسنو با آفرینه میچه اخری اکوستیک و الکترونیک ام تبلی هف بکن دنگه ما اکوستیک بس اختیگو ام قید دکه نابع الکترونیک او دیسه دنگه فضاییه هنکس دبین دماغو مرو تکنولوژی بکار بینه تجاری وقت خوزایی نای خویا کرن تشتکو ساتنه اگر به جهازك باش به تکنیکك باش بقید کرن او ام بیجن درست بونا ونکه وقت آخ خوزایی درکتن و باش درکبه تکنولوژی اگر باش بین بکارانی برهم باش درکبه بله بینهاج مثل چند کسی دین وی شکلی جمن پرسین پرس همان بو لتشتكو صحيح هنكس جو اكوستيك حزكن وجوي دب جو برنادن تجاري بنجه الكترونيك الباخ ناخذن بس هزا الكترونيك جارنا سر اكوستيك دكافش بروي هنكس جي جوي حزكن بله براستی اول برفنکاو از مزد کم جارجانا هنرمندمه به الکترونیک موزیک را به گوونده چیدکن چه واده بینی؟ کتینده يعني حزكم از حزدكم چاوات زاني جبركو منكو هنكس هنا مثلا قرمينية هي تبي قرمينية نابا خوزايت تجاري نبيهيزي جبركو تشتكو ساتنا تضافريني او دنجي جداغ ومرود بيهيزي بمروف اگر خوش هات مرود دوام دك و لسر الكترونيك لسر كمبيوتر تحرتشتي سيستماتيك وكوت دميسيني شاشتي تتنا تاك 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 درباس به لفتو تصير اكوستيك تلي بخي از نهاك وقت تنبوربانك از دبخم نممكن السديسة بقصور ليخم للسر كمبيوتر تكاري بقصور تشوكي انا اوجي دهلكو مروف جي حسبك يعني تدنكي دتونات لابي زي بركو همو بقول ماتماتيكا هناكي بقول هجمارة هاتي النبيسان فريكانس بقول فريكانس هاتنا النبيسان او امبيجن اگو بردوام دکه قط نابه یان ام بیشن شاش نابه دهله قط گوونده جی بیره بگرین برگو قط شاش نابه و دهله تجی شاش نابی اب کیف خوشی جی دمرو بله قد تفکری تشکیوا الکترونیک چون کس که سترانتم مزد کم همو پریوان آگوستیگه گرچه پریوان همو آگوستیگه تقا فکری جبوی نویسر و الکترونیک موزیک تشکیوا بکی جبا از تکنولوژیا موسیقی دخوینم و من ساوند دیزاینر دخوینم من او فشید گور از بدکم یعنی جبوگو از زانگه درسی خو بدم ام پروردهیا بدسین زانگه بشاگوز دخوینم نابجه کاتتم بچاوالی خیش برک من بشه کوسا ترجیح کریه کاری من سدیست سر موسیقا کامپیوتری yani زانگه تشتگو از نهاک پیشکش دکم و زانگه تطالع قوی بهفتنه از بدکم پروژه خوش بگوش درسان درباست کم از دکم بس از پار بناکم جبرك اوقاتك بشكل براستي قالك نابد ببيجي يعني هبالي من هنا مثلا برباش بكارتينن وكيفام لي جرتل بامن هنا اسقدوي اصلا نابد از مجهي خوش بلكي اگر كسكي جهات دركبه سر كمبيوتر سينا نجيهاتنا از بنا بكتيري فيجن جبرك از حرتم اكوستيك دخبتم بس از وجهي دكم دبي ما تفارناكي دمي بيش بلكي تفار بكم دماغ مخبطك
had his kir belki az tiştek usavak em bejin harman dibin li hem az parve bakım. Bale emzi o zaman ben de öyle. Gelek spas. Evvel barfım pişkize kala perverderiya müzik ez xwazim bikim. Kava hunermendê me em mêze dikin kava ziban ra dipêvim pirê wan berya vî jenerasyonê ez bêjim. Pir cefakarî kişandine bi rastî bi ser aliyê perwerderî da. Em piçkîzî ez bêjim tamam em pir neşanslı ve piçkî em şanslı ne gorana wan. Ez ava bêjim û karine perwerderîkî tidigirî ser İstanbul zanîngeha İstanbul derdibêm xey rafte. Belê. Belê. Ti çawa dibînî ti bawer dikî alî müzîkê da perwerderî piçkî da awa eğer ti bigirî ji bo te daha baş e ti karî vîya bêjî yani bi rastî vî demê da piçkî zehmet e ji bo ge tarî zanîngehê hem tarî te tişkî bikî her du bev ra ji bo te vîya piçkî daha zehmet e ya da daha ti bêjî rehet e ti çawa dibînî vîya? Min zanîngeh piçekî talof kiribû. Yani min nêzî heft sal min navber da ez neçûm zanîngehê. Beruna ana nav hale xwe polî de ez amazin. Emî fikir ez zehmeta bêjî dikişînim da aliyê erênî jî dibînim da aliyê neyînî jî dibînim. Ana ez hem wek şagirtekî me hem bê wek xwendevan e û hem wek hunermendek navbera her duya de ez diçim min têm. Ji ber ku hemen piçek mezin dibe zehmetî dikişînim. Lê dîsa jî ez xwe pir bi şans dibînim ji ber ku derfet diketin destê min. Ew tiştê ku min dixwast û ez min kêmasiyê bi xwe re didîtin û min nedixwast ez gazina ji xwe bikim yan ji derdora xwe bikim. Ew derfet min zeft kir û ez xwe bi şansî hîs dikim û gelek kes jî gerek esas vêna bikin. Perwerdehî bi rastî tiştek pir baş e. Kêmasiyê xwe mirov baştir dibîne. Tiştê bi xwe re mirov fêr dibe parve bike. Yani êdî te ew metoda hînkirinê te fêr dibî. Dema got perwerdehî nestînî tu tiştekî ser bixî. Ew tiş bi te re dimîne. Nikarî ew sîstema got tu wêna fêr bibî te nedîtiye tu nikarî fêr bikî jî. Loma dema ew dibe tu karî kesan biafirînî jî. Şagirt a ji xwe re çêkî. Tu karî bo tiştê ku tu fêr dibî parve bikî gelek kes fêr bibe. Ew aliyê erênî ye û carna mirov şaştiya jî dike ji ber nezanîbûnê. Nezanîbûn ne tiştek eyb bê ku mirov li ser nezanîbûna xwe tişta biafirîne û xwe wek zane bihesibîne ew tiştek pir xeterê ye. Ji ber wêna ji bo mirov zanistiyê zêde bike çiqas derfetê perwerdeyê hep ez dibêm gerek mirov bike. Yani bi kêmasiya heya kengî mirov karê gazina bike ez nizanim. Bes eger mirov piçekê serê xwe bêjîne şaştiyê ku mirov dikin mirov wana qene bi zêde nake yani wana vemirîne. Ji ber wê ez pir erênî dibînim aliyê perwerdehiyê. Gelek tişî dan min û hîna jî didin min. Her ku ez derfetek dibînim ez mesela ji ser tembûrê ez bêjim. Her ku ez derfetek dibînim kesekî nû mamostekî nû ez dixwazim terza wî fêr bibim, terza wê fêr bibim, tiştekî nû jê bigirim. Tiştekî gulba min tune, tiştekî li balê hey li ba min tune ez fêr bibim. Ev hê jî didê min jî ez xwe baştir hîs dikim. Dilê min rehettir dibe û ez bêhtir keyfê jê distînim. Ew fark kir yani. Tika rast e. Rastî dibistan ji xwe tişkî cuda ye? Te tişkekê te hes dikî û tu diçî ew ez bawerim te pir kêfxweş dike. Ew jî pir xweş e rast e. Heval berfên ev pişkî dixwazim hunermendê me pirin tu zanî. Her hunermendkî cuda ye. Her hunermendkî seneta xwe bi rastî pir cuda nîşanî me dide. Ti alî hunermendê da yani alî hunermendê me da ti kê ji xwe re îdol dibînî? Ez vîya pirskim ji te ra. Yani kî em pir ji bo te tu karî bêjî herê ez vî paşê vî dengbêje de ez karim harim ya da hunermendkî ra.
نه مجبوره زندی بنا يعني نا اجي محمد شيخو برحز دكم يعني جبو من كسيكو هري زدا جي حزك ميك جوان اوه لي از من يك تجار شخورنا هالبجار يعني قالك اسم الحريك رنجك وقو تقوى طارزة حريك جداية اگر تيك تاني تحسك تبرق الثاني دائما كتل وي ان وي مثلا از بيجم تاني محمد شيخو بيشتي دائما كي برفيج دبب محمد شيخو برفي نامينا اقو مرو بخوازة طارزك خودرخه قالك تشتا قالك كساب بيني تدستيخو بديو حمية تعمل حمية بستيني باشي تكاري خو بافريني جبرنا لكن من تجار من يكس شخونا هالبجار بله بله قالك كسنة نيك ودوي بله براستی همو پر جدانن همو پر خوشین که وقت گذاشتی که هنرمند ما لبلی ته از پیشگیز قلق دنگ بیجی نه چند کردی از پیشگیز خوازم خبر بدم ترا ته چند کردی چواد بینی عالی موزیک دا ما پیشگی بیزی گو براستی همو پر جدانن جبوی ته چوایه أنا مثلا بحسا هنري وشاندي دكن هنر جداي كان جداي يعني باباكو مثلا از ناك فكر مقو از شاندي سدي سد باريزم جبركو از جرباندنين نودكن جرجرة مرو تشتين شاندي قوتد مزم بيه يعني أمبلن أو ایک بناره مرو دینه بر چاوی خو سدی صد امو خوانا که ناجی و ناکل بله گابا چاندید نره جله مجنه بگور چاندیه جیانا مجنه بگور لبه چاند چیه اساس از دبه چاند جی دگو هره بگور زمانه هر وقتک دنوا خود چاندکی آباده که جبر مناکی دگو هره وقت زمان مثلا بلکی دبته گو دا آفره بچار پی بادافری پشتی دمکی او دبه 10 پی دبه 100 پی آنها مثلا زمانی قام دا آخوون بلکی بحزارم پی وی هنه او جید گوهره هر روزا گو نو در دکوه تشتک دافر تشتک نو مثلا تکنولوژی هر روزا گو تشتک نو در دکوه خوله نافک ناف زمان زیده دبه جبر ویناکه هم کس مثلا جمره دبین سدیست گرکت موزیکا اورجینال تخرانكي خرا كرنشي ازوين فهمناكم جرك تخرانكي توك اورجينال بستري تمام تكاري وك اورجينال بستري محافظه كاردي لي اگر تبج از خوازم طرزك خدركم از تشتكي لسر زيده بكم احتمال هي توناكي بجوهريني هنرجي دجوهر في الزمان دجوهر مروف دجوهر مجيد دجوهر جبرنا جار كسين كودر دكفن دبنا جرك سدي سد بفارستن وهنكش جهنا تماما تشتغل جدا شيء لكن على قوا بتشاندف تشاند كرديا كيف نارز بحسك تماما بقول روجا نوية مثلا بيجن طرزك ولاتك دي أما بزمانه كردي شيء از دب أوجي دنيا مثلا از اوپرا کردی از نینی نابینم یعنی از رپا کردی نینی نابینم از راکا کردی نینی نابینم ابتشته پر خوشن دنوا هر قادا جهان ده مروف زمان قنبت دش جیان کرن لی موزیکا اورجینالا کردی موزیکا کردی آنا پر کیمه یعنی كسين كل هندك هنا إيجو بوي تازي دامكن أجد نافده از موسيقى كردينا از موسيقى كرمانجي دكن زمانه من كرمانجيه بس تارزام تارزك نوجان از وزانم جبر دم سالا گوش امته دنا جبر تارزي گو ام گهدار دكن باندور الملك دبا جبر لي بجي موسيقى كردي ام بين اورني شو او ملودي مقام وبري نايب كراني همو طرز النوجان
بس زمانی کردی تێ چێکردن. بله gelek spas dikim te pir xweş te anîn ziman. Hevala berfîn îndina em hêdî tên dawiya bernameya xwe em karin dawîkî da stranekî te guhdarî bikin. Min got stranekî Saîd Gebayî jî ez ê bêjim ji bo wa hozana bi bîr bînin bi rastî hunermendê pir hêja bûn. Saîd Yusuf jî û Saîd Gebarî jî nav me ji nav me koç kirin. Hêvîdarim hunera wanakê her bijî. Her bijî. Dilber tüm xwedekît berînên min bikewîne. Dilber tüm xwedekît berînên min bikewîne. Dermanên di çavên reşbelek zû ji bo me bîne. Dermanên di çavên reşbelek zû ji bo me bîne. Emrê min û bîsta bû te gopal daye dest min. Emrê min û bîsta bû te gopal daye dest min. Tek bir civan bûm tekirim pîrê nevîne. Lawek bir civan bûm tekirim pîrê nevîne. Tek bir civan bûm tekirim renk pîr û kalan. Lawek bir civan bûm tekirim renk pîr û kalan. Dur ketme şevîna sorgul û dost û hevalan. Dur ketme şevîna sorgul û dost û hevalan. Ew çam min neman ez bikirim nav gund û malan. Ew hêz min neman ez bikirim nav gund û malan. Tu bi xemlo civaniya xwekî dermanê me bîne. Tu bi xemlo civaniya xwekî dermanê me bîne. Dermanê me camek şerbet ji wa her du lêva. Dermanê me camek şerbet ji wa her du lêva. Ev jana me singa spiyel gel her du sêva. Ev jana me singa spiyel gel her du sêva. Bahwerke cîhanê me çi kes nî neşte pêve. Bahwerke cîhanê me çi kes nî neşte pêve. Şerme ji tere ku dil bibê êşê bimîne. Şerme ji tere ku dil bibê êşê bimîne. Şerme ji tere dest kirim serxweş bimêjî. Şerme ji tere dest kirim bêhêş û mejî. Can û cegerê me bi agirê dara dibrêjî. Can û cegerê me bi agirê dibrêjî. Camek şerbetê ger ji dilê min xwe birêjî. Camek şerbetê ger ji dilê min xwe birêjî. Wek ava jiyanê xem û derdan derebîne. Wek carê berê min warê Kurdan vegerîne. Dilber tu xwedekî berînên min bikewîne. Dilber tu xwedekî berînên min bikewîne. Dermanên di çavên reşbelek zû ji bo me bîne. Dermanên di çavên reşbelek zû ji bo me bîne. Gelek spas. Saet xweş. Spas. Hevala berfîn em hîndinatin dawiya bernameya xwe. Peyamekî te heye tu dixwazî ji me re bêjî dawî da? Ez di serî de gelek spas dikim ji ber ku we min kir mêvan û spasiya guhdarvanan dikim ji ber ku me hewan din nava mala xwe. Hêvîdarim ev rojên bi tengasî zû derbas bibin. Bes di nava vê rewşê de
هاش هبن دراخ مقاتبن لخوا مقاتبن از هیوی دکم افروجین زحمت یزو درباس بن حیا گو درباس بن بلا بمین دناف خیر خوشیه ده اون بمین دناف خیر خوشیه ده gelek spas dikim hevare berfin ji boî demata ji boî wexta te gelek spas dîsa dem baş dibêjim bimîna xweşiyê spas temaşevan neja îroziya matin dawiya bernameya xwe rojek dinê da em ê hev îşallah dîsa bibînin ez gelek spas dikim dîsa ji boî ke ve me temaşe kir ez dibêjim bibînin xweşiyê da